ubijamo Hrvate. A znaš kako nam još Stipe Mesić kaže? Mi Hrvaći ne pijemo vinja, nego šrba. Kako kređe kinja? Neće biti srpske krvi, jeba svoju nanu. Kako se vi zovete? Milka Veselinović. Odakle? Iz Štikade, općina Gračac. Pozdravljam junački narod Srpske Banije, Srpske Gline, vas koji ste podigli prvi baklju slobode tamo 26. juna još 1991. godine, vas koji ste prvi krenuli na ustašku vlast, vas koji ste prvi oslobodili neke srpske teritorije u Republici Srpskoj Krajini. Nikada ovde više ustaška vlast neće moći da dođe. Vi znate da ćete živjeti u velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja biti neće. Živjeli!